medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals. Tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boywa mbabwato bokorere bonde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kito kero montachi obisi to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Mbia mono sana umanchu mulia beta Kisii and Ndizi TV chinga kyogendete kwagokera emirobili emiya nebirobinde nandito kumerana asomurobili o Worldfit Clinic asitogo chitwe manya igoro ya marwere se daktari agachoto semia mange na kiyoboroire bogo cha somobere bimanyerera kibiri yokora kwa manyanga ubomborere ugete nabo igo ase clinic ya Worldfit na kibakunyara kwa bako gwenia oborero ubwo kono manchu mulia buna botambe togoteba onye kobwate borero bonde bwense obwabere bogo chando mubirogo nabo gototomera ujumbe yagenke gwetera sena mbiri gabese screen yabo elinde weekend na aroto abatogokwanera oburiro obwo nabo gonyuko bwate iboli rinde lionsi yotete ko boli daktari gase studio nabo gotoma ujumbe yagenke gwetera sena mbiri gabo onye no buriro boltogokwanera goseburiro bonde daktari no wale gana bakwiranira ali iboli lyabo mwancho muri nyira sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook nabo gotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na boiga senseme ya YouTube na bogotonya gwitira Ndizi TV News asensemo ya website na bogotonya gwitira www.ndizitv.or.ke mancho muri yali etaria na Frida Kerubongo kwaliga ni bene elinde tosanga sobwamo yakondo mancho muri ndara kwa oborero togochwo kwane ali tukolia lero ndetenda aliga ni daktari kwanza arato tebi na kiakorukwa na boiga clinic kyaye ngaike gotoka karibu sana daktari. Asante sana Miss Kerubo. Edited and Dr. Moses Kena Osarigo. Kurasa nyektari ya Worldfit. Worldfit Health Centers no tulege ya Busongo ase nyumba ya Uhuru Plaza egoroba ya gatatu erumu 307. Karibu. Asante sana daktari nende ewege gase studio. Daktari wiki eli yaitana teta abantu batome ujumbe ya benke batote yoborero togokwanera lero ngaro abantu abange bagotebanga stroke ya berigi kubachanda mbaga niteba manye stroke imbururiki na kibogo cha somobere na kibali bande bagwetanga oborero bombo banyora igoli tukulia lero mwanchu mulini otogokwanera igoro ye stroke ente tuto chake kigima erinde daktari atomanye daktari oborero go stroke bomborere kyo. Asante sana. Oborwire bwe stroke abantu abange bamayitenga nogo kwensemeyemo kusensemeyemo yo mubere okonyora ya etabuga tinguru. So a stroke itokunyelokanga it's a cerebral vascular accident. Igona accident yobongo ndatebe accident yobongo eminiting obongo bwawo buchibwasarika gusibwaku ensemeye moyo bongo na bera sareke ose kisaid skete gisarike so bongo bwawo ononyolenga bongo bwako mbuli gukora gasi burungi nyoranga
Miss Kerubo obongo na bogo kora kirege ntumu biru mugima obongo na bogo watebinga kendi yonsi yakole kanesa obongo video manye toroche nande video tali korora obongo na bogo kore gasi muno bono no ngolagera tulendagera yagende sumu bireme lakini ngakiko nubakecha osomo bireme gusnando chako gende choene tomanyeti batyo bongo na obuko kora instruction ngakindagire kubunu ngakitogo kwana ngakitokora kirege ntomu bireme ige kunyora instruction kuri sobongo igo bongo ne gintu kyamana sana because botayo at the end of the game no jerende wone katogo tebanga umuntu onyorle stroke nangenza go hotel nkie minute na tebirenga na ajali yobongo you know cerebrovascular accident na tebirenga no bongo bogo sarika ose pati yobongo ose kiseti chobongo chikomia chia sarika wono lisori nga kichigo sarika you know again tuke kogera kiseri kiti umuntu anyole stroke nekera manyinga again tugia kolekane na manyinga agu ande manyinga taligo ikesobonga isaine you know amanyinga asiekeru ikesobongo inyuranga nande again tukende Miss Kerubo amanyinga nara kwimuki akwimuki ndagera aire sobongo bwago amanyinga nara kwimuki you know nutrients amanyinga nara kwimuki oxygen aire sobongo bwago igo bongo bwago bonyole ngambuli konyora enough oxygen embe saine obongo bwawo Miss konyora nutrients obongo boli bogo chiguku ndiwana ine so ekero konyora gusenga enchirerie koira manyinga sobongo seira manyi esobongo ime ya ibuto ya into ya kolekane ya tichire bono bongo mbuli konyora endagiri seine bogoku onyore enchirerie ya manyinga ya tekire bona amanyinga wente gutigara sichinjira kya manyinga lakini bona manyinga ya teka nkajya guchi aguchi kuti agusoese you know the brain tissues achaka koliye space muna manyinga acha koliye space achaka komigo bongo bongo buli bwa kiseri kya sarika kuzichako you see now obongo buli mbutagete space you know it become what you call you know amanyinga yaba what you call space occupying lesion bona amanya komigo bongo buli wakoraki bwako iko what I'm trying to say what I'm saying stroke yocha okoba manyinga atariko ende sobonga isaine gusa manyinga atekire injira ya manyinga ya tekire ya itera manyinga sobongo ndiwa nini zintuwa nini tuwa nene kasa so ekero bono obongo obu bwasarikire bono okwanyora nga bongo boli mbuli kuchikoina na machikari yo gukora egas minetakire muna gusuno gutara ubongo nabo gotenga tara bono bongo asali akule kwanyanga naralenge responsible asokotenga tara asali kire naralenge se responsible kotenga rorabuya wasinye korora borongo nitakiri asali akule you know nalengo gotebinga gusenga kyo kunyole birengereri wasinye bono kunyole bintu so ekero bongo bwasarikire ekero bongo bwa epati yo bongo yasarikire bono te kunyara gukora igasi itakiri you know timu into ngirutanya kumanya kinti komanyerera abantu bali bakunywa sigara abange koigure nga ekiara kiri kyabo egeke gyakure kyamaguru guso ebyara byakure byakikonacho oko kukorinki kyakwera ebyara biri byakigoko okobe sigara yasaririe enchiriri ya manyinga yagere enchira ya manyinga ya tichire bono manyinga taliko ikese ebyara isaine so ebyara biri byaku umuntu twari gento yekoroku nga dry gangrene egente myetinge kyara kiri yakure gyasusa bono chigotenge kyara kiri mwete gyakure togo chigukenacha because ya manyinga talengo iko isaine so what I'm trying to say is the same thing ngobongo bwito botanyo ya manyinga isaine then
we get problems. Yeah. Ndiamona sana daktari asokoeresera obureiro bwe stroke go manchumbe ni otogendete gusanganire Dr. Kena Moses kurase kliniki gya Worldfit chinga kia agendete gotosemia iguru y'obureiro bwe stroke nabo sangana into kerengereri kyao goseli boli liago wetera sina mbijirga bwa screen yago elinde daktari abega gukwiranirya akonde daktari ntobwate aina chechi stroke tubwata aina ibere che stroke chaine chibere mono nanatebire eria manyinga tarigo ikesobonga isaine. Now what you call ischemia, ischemic stroke. Ischemia eminatinga manyinga taigetie se atakire goika bone ese mwiri tanyora manyinga yako ischemic stroke. Muna bono kwa mfano you know a pipe ngorora machi mchipa biji kwira machi ubu chabo gende butiche gari magina tumbo yimata amachi atigire gutrumbuka gukia sata kire kogenda kusukuna Kisii esiwe chia tichire you know ubu chabo achire bwa blockly. This is something I'm talking about. Onye ori njira yawo ya manyinga ya blockly mune a pipe eri ose njira yawo ya manyinga ya blockly mune siwe chiri bone emertinga the flow blood flow kuchie semate ose je sobongo bolime telikoba possible sobongo boli bwako. Now that's what you call ischemia ama ischemic stroke. Ntobugate stroke yende korokunga you know ekorokunga hemorrhagic stroke. Hemorrhagic ekorokunga himo na manyinga. Hemorrhagic bone minatinga ekere enchereria manyinga yatekire onye yatekire mune pipe urogera ateke yaja guitira machi amacha ibono ayura manyinga e pipe iri kuira manyinga sobongo e blood vessel yatekire so onye yatekire amanyinga alibono ngo itekare sobongo. Now that's what you call hemorrhagic stroke. Do nene so to like stroke ibere to bugate you know ischemia ama ischemic and into bugate hemorrhagic stroke and to bugate stroke yende ekorokunga you know ekorokunga mini stroke wantu akorunga transient is make ischemic stroke one in stroke iri umuntu kirigo cyanene umuntu akunya kurumwibyara ucyakira bono ngakigoko kwacha kunya kuganda kubuga tinguru because ye pipe yeri ekunya guitira machi boke ekunya yona yani yasokira ubobao ekunya guitira manyinga make so now that's what you call transit ischemic stroke ya ama mini stroke ndabaigo ngakende daktari kwa toeresringa nkonyoruringa mekiri kuira manyinga sobongo ya tichire ose kwanyoranga yangire guitira manyinga guchesa tabwenereti kakerekende ningikere irere meki yetiche bono ndotore bono metasense moya ngigekoreta asante inkikeragere amanyinga taike sobongo kendi yonse kego teacher ngikera teacher umuntu ori umubiro munne biske rubo kwabera umubiro munne side wetani minuta keiri ige nyetinga watwalira amafuta mange amafuta ya achire gari ese njira ya manyinga achire gotiche njira ya manyinga so obesity na beragere ekolente stroke ige tukendege ekolente stroke mono n'uburwire bwa amanyinga kogenda igoro high blood pressure if you high blood pressure teli control teli seta kire kobera na vera dente either hemorrhagic stroke koserente you know what you call ischemic stroke how enche mwetu muna amanyinga ekatotanga montabu at high blood pressure what it means force ya manyinga senchira ya manyinga irigoro chinguru cha manyinga kominyokera kirigoro that's what it means ekere chinguru cha manyinga chikominyoka kirigoro ichikogere nchiriri ya manyinga ebimbe cha kobimba echake yani kobimba munenya kunya kutwara chinguru choko contain the you know the pressure kwanyora nga yasiekire yaibungire so high blood pressure na beko gerenjira ya manyinga isieke okobenjira ya manyinga nyagwake se the walls of the blood vessels yagira the blood vessels
kyaba thick kya block enchire ndi ya kabiri ore wa high blood pressure umaite chinguru twatebe ne chinyinge chinguru okwa chinguru kiri kinene senjira ya manyinga nabo konyoranga enchi pressure ya tirenjire ya manyinga so nabe high blood pressure nabe kolenta hemorrhagic stroke or ischemic stroke again to kendikira into buri high blood pressure nabali bagutumia mariogo ali akurunga blood thinners esobonge nkonyororo usuno musubati otebigo wabwaturi bokurunga DVT deep venous thrombosis ekera manyinga gandire sokogoro kwako wono munyitari wadi baisinga bono tochukuru kuliko watwalira manyinga gagandire kuikonywa amariogo akurunga blood thinners munabono warfarin egere amanyinga ali agave light tachiko ganda you see so onye kukunyinda kiri mono na bukira kolentele stroke because ekera amanyinga kuba extremely light na bako akogere akwenda esobonga ateke kuzaina hemorrhagic stroke again to kendege kolento bururu bwa stroke is what we call aneurysm aneurysm nekero tujinjire ya manyinge wente ko straight mnerega wone gende bend injire ya manyinga bulge yani etwara ebimbe ensemeyem bulgically na kutokoro aneurysm bone kero ya bimbirego nabe enjire bono ko bimbo ko gaiga nabo ko finyinjira ya manyinga ko sore brain tissue gose nabo ko kogera gwate crisis ekeri kwendi kagera ndo atebirege uti wotirege uti ngoja kerege ateka so njira ya manyinga nero ya bulge nabe go ikasegete ateka eywerente shida stroke ntubwate shida nde kurukunga cerebral amyloid bone kerobo onyoro umuntu nabwate southern proteins chikogenda cyaba deposited esenjere cya manyinga protein deposit chikora cya deposit wesenjera ya manyinga cya block enchera kwende uburu cya block enchera ya manyinga so yarente problem muneyo so ebintu nebinge birarente ibintu nebinge birarente stroke lakini wono ntokora kwa yahe Wancho muri ara watra mbya mana sana mwancho muri achinga cyogendete kubwatia umurubiriga nigo togendete gusanganira Dr. Kena Moses kurase clinic ya Worldfit chinga kitogendete gukwanira iguru y'uburire stroke Dr. Ngonyorore abasubati bagutumika chinjira cyo gutanga okoibora oro contraceptives kero kende ne irere banyoro burire stroke kero batumikira sigike gitambe. Yes, nabego changia. Unajua naweza sema kwamba hiyo ni risk factor fulani. A risk factor nige ntukerikira changio nyoroburo. Umaitekera basubati bagutumia family planning. Nkorole abandi bakubo babere abanene mebere twatebira mafuta mangi ayo arachangie kulente shida mune kwende chinchira chia nini the family planning nchibwate hormones chikogara nyo chinchira chia manyinga chigo karaisi kuraisi so nabego era lente eshida ya stroke yes kutumia family planning but ntubatebanga bondo bantu batumia family planning obaito tena bantu batumia family planning ojigonyora abantu tanyare kurenda but notakero ekero Mete family planning nichi nyingi. We have so many family planning method. Abantu wente kumanya. Onya tuatevire yenembe yegutumika gose yegutumia bwate hormones mnabono depo-profela ntobwate anorplant ntobwate muneji pills lakini ntobwate chinderende echinde nchiro nabo gutumia implant nene ntokoro kanga a coil for instance
na wogutumia a condom for instance. So na wogutumia 7 days. There are so many other want to discuss no gynecologist yago go say discuss na integral wa gitari we can give an alternative. Yes. So what they condom mbate bakenyo mete condom chiakeire bono nabo gocha kuba advice na ndingi baratumike ntuwate family planning nyingi. Yes. Yeah. Mbia mana sana daktari asokweresera sogwagare korinde daktari ntwakwanira igoro ya obesity ande daktari chindagira nchiroro tuguchitwari kerekende nchichangie chirete oburire bwe stroke. Yes. Umanyete munabona twatebire amafuta nabakogenda atiche njira yemeki so onye gwanjite kuriye ndagire bwata amafuta mange nkuriole ayo ngite ndagire bwa munabona abasike abasubati mwangite chips bwata amafuta mange chips kuko the fried food ndakalo kunya kuriya amafuta ali ya mange saidi nandi tubuga tinje umati dimedo sankorobore ekere esani orete rwe ndagire bwate esani bwata amafuta mange nkoro ngizani yekorogana no genda guspinyore no genda guspiga ngatubuga tie sabuni te mafuta ritakuru wono rende ngochule kwali sabuni kugenda yawe kajago. So what happened ekero kuri ndagire bwata amafuta mange yo nabago chikogande se chinchira cyago kimeki ekori kuri ndagira ebukati chumfie nyingi nawe kolento budebwa pressure ekikosali meki ya nole chumfie nyingi ngusali ere meki ya rente ndugu atherosclerosis yalenta marwira mange muna itwenda gukwana. So you need to know ngendagira mono refined ndagira yeduka mono run away from it yakobo muntu ngite duka mono remember ngendagira nerengira gere tonyora nyole stroke for instance ekero kuriya matunde sobunge ngo can you stroke ekero kuri chinye sobunge ngo can you stroke. Let me tell you something. A message ne tema kumanya ngakinda bere tinyore stroke kagere stroke it will consume a lot of money enchira kinda teme timbasa konyore stroke is amashani you save a lot of money kuwekera kwa nyore stroke ono chake kuyerwa to kunyara gakora gasi ya uburongo ibintu n'ibingi bigikosarika so ngatura teme ntonyore stroke. Mbia mana sana daktari nimetenga ebimanyiriro ebintu bikole tuburire bwe stroke nebinge akodende tetoraso asense moye bimanyiriro ikeli muntu akorigereria amanyanga obuno burire bwe stroke butaite gocha sumbire bono stroke kero muntu anyore ntwatebire ebimanyiriro mbiro korora ebimanyiriro bitangani nekero muntu akonyora ngata kunyara gutara munatakire gutara because yanseme yayo yo mubere yabeire etabuga tinguru it is weak onye nsemo yago yo mubere the weak bono to kunyara guta mubere we otware coordination we kama goronsi abera atumike we kama okatumeke there's what you call balancing yo mubere ngatubuga ati balance so mubere to kunyara gutara burungi and that balancing yonsi kuruye sobongo you see kwanya wonu muntu obere weak muscle weakness akuganda ensemeyemo y'umubiri akuganda usine ensemeyemo y'umubiri andi tali korra gusiriso muri y'umubiri tali kunyara gukwana takunyara gutwa speech muzuri takunyara gukwana burungi because ensemeyemo y'umubiri yabeire weak manyeta gukwana no bongo bogotenga kwana kurigeria mwese no bongo bogotenga kurigeria. Remember umubiri itole controlled by the nerves and those nerves come from the brain. So if there's no instruction from the brain kirigento kigustya gusarika nabo konyonya abantaba bono bachakire guiterera machi kusimachi dali gosoka borongi nabo konyonya echo tali kogenda borongi ebintu nebinge mwangenda gote birache bintu nebinge birache eso muberobo nabo konyonga nyoya even reasoning tali ko reason mnaka reason libono memory ya bere puwa tali kuinyora bintu ta kunyara
we are communicating. There's no communication because umuntu olibono obongo bwaye bwakore kwende bwasareki. So even tone binge bila orarore so umuntu bwate mune shida mune. Yeah. Ambia mano sana daktari asogotomanyia ebimanyereri ebyo ande mbia mano sana mwancho muri kinga kyogendete kubwatia omorobiriga o Worldfit Clinic kinga kitogendete gusanganere Dr. Kena Moses. Mbia mano asibali mogendete gutuma ujumbe chino konde daktari tianda aligereria ujumbe ibere isato to manyenga omwancho muri yanga yatara to bwata buya. Naro kuboli daktari ekero kuibe bintu bwango. Obuno borero bwe stroke gose no mochando ngire ko so asomubere. Okweba bwango. Kweba talinga ne stroke. Itwateba nk'umuntu anyore stroke na bakweba ibintu. Lakini okweba ibintu temire ne stroke, you know. Lakini nabera orokinga onye kubwata murwira alitwengo kwananga if you are under the risk factors not oji kukwana badaye. Nabura nyonga ne dalili korga stroke na vera sagucha. Lakini okweba ibintu nabura aje because of so many problems, Alzheimer disease. Baliba kwinyore sukari nyingi nkweba wale mono sana. Yes kari karumo ndako nye sukari nyingi ko gerera ebe bintu. Yes sana. Bedinga tiango tevirero. Ngo tagete obumuntu le utali kweba bintu byao. Tige sukari. Because sukari yakogenda yabutura what you call the dendrites esobongo. And the dendrites mwete bongo eseriyo bonge ngamune byalebi. So this is the communication. This is what you call the dendrites. So sukari yago chop them. So once they chop the dendrites, so they're going to be in complete communication. So erente shida mne. So kama unakunywa alafu tena unajua wenye unakunywa sukari ubongo wao inakuwa ndogo. I'm telling you. Na kyokora abangina bali abagotumono watu waliro kweba mono. Ekera baguchwa ku CT scan. Bakonya akabongo kabo ga shiringiri kabera gakenanda abangina bakonya bangite sukari kweli. So check it out. Mbele mwana sana daktari asogotomanyigo. Enara wateba hello daktari gakyo mutu okondoma continuously. Omuchando ningi orabe gose. Nabagoja tumupime omate okoro momotu neke manyiriki buririgete nabura nyoro bwate what you call migraine headache, you know. Nabura nyoro bwate infection yeso mobero nabura nyoro kwa twariro bubimbe so bongo muna, you know, a tumor what have you. So what momotu nabukora eke manyiriki gentugete. So when you come we do what you call laboratory testing so that tumanyanganke yakoro mutu okuwatimo. Yamana sana daktari. Esinge chogwa kwa nera igoro ya family planning naro kobolinga ngiye kogera okonyora abantu bande kero bagutumika family planning okonyora bakorea. Ngotegemere no ngakyumubero umate we are not the same. We are different people, you know. Ngotegemere na genetic composition yago. So mbali bagutumia family planning various side. Ane mbali bagutumia banura side. Gotegemea no muberogo ngakyo correspond. Kwa abantu mbali bagutumia family planning for instance bagera balusi nyole appetite mbakunyara koragera sana. So gutaragira, you know, abage kogera baba wake. So inategemea na mtu mwenyewe. Ara kubori daktari nga ekero monta bwate oburere bwa diabetes nabate risk yo konyora oburere bwa sana oburere bwa the risk people abantu tetolero ligele mwana balibo tokoteba risk factors tote risk factor yemo, you know, noko umubiro monene. Tuwana nini ekero ko umubiro monene emincho bwata mafuta mange ngochigo tika chinjira cya guchimeki. You see, to altebirege into kende, you know, is lack of exercise. Abantu mbale batali gukora gasinde yose. Era ikana kuruma mbaka marugo, you know. Taliko genda mugondo na sana naita naro ekemambi na ingweta zigete nanyora bangina baraire pareguru. Mambi sambiri. Senenza akibare kwatera akidaktari. Onoloje ngatuligo correct exercise yende yonse. Minute ngatuligo sambanya mafuta gesu mubiri. You are at high risk yo konyora uburiro we stroke, you know. Abantu bali bakunywa maru asobonge. Heavy drinkers, you know. Abantu bali baguitama rumwe ndagira. Amaru aragere stroke yago onyore stroke. So care nitozo kunywa mange mono, you know. Kanyu kiasi fulani
don't overdrink, you know. Abantu bali bakutumia madawa ya kulevya. Abantu bali to misuse, you know, cocaine. Na wakonyole stroke race, you know. Abantu bali nateba bwatuburire bwa high blood pressure. Ekerubu watamanyinga, let me tell you, Miss Kerubu. Abantu bali bakunyoro bisito. You know. Eke tukuba pima pressure, tubatenga pressure yago iriguru. Lakini madingi bakote, ndike kuetania ubone nyagochilere karibija. You know, make sure ngankuliro pressure yago nkaje kobera. Tebasa kugenda iguru mono, because kugenda iguru nature nteme cyane. Nantu atebetenga pressure nkugweni nyegitari yitu. Nki abantu batarakira bagweni pressure yago. You know. When you have high blood pressure, you need to look on any Worldfit. We show you how you can go about it. Umuntu bwatubururu sukari. Sukari nabeko gere meki yage teach. Sukari nabeko gere meki yage atekebe myoro watikaraisi. Uru sukari naboko lentuburu nabora agero nyoro stroke ko rice. Abantu bali babwata mafuta mangi ntwateba. High cholesterol. Mbako ya mafuta mangi, you know, anda mafuta mentally legal. Ngia yukulira mwana, kikaje mwana zikali, you know, laga ndakula grafitu mundakatanga ki. Nileteile nyama choma yenye kuna mafuta. You see? Ile kuna mafuta, unajua inakuwa tamu. Lakini sasa unajua hata wanasema kwamba ile njia ya kwenda kwa Mungu haina utamu. Haina raha. So lazima tuchiangalie, tujiulize tunakula nini. So ukirukulia mafuta mange ndio ni tamu, lakini inaweza ikaleta shida, you know. To ya mafuta ya monokwirengaki. Abantu bali bwate shida chienkoro. Wando bwate, you know, mwana wona enkoro ya gefel. Enkoro ya ngate gutuma manyingo chobo ngore nikije kwera mango. So heart failure, you know. We have arterial fibrillation. Ebi amari wile heart attack indo mari yobo ya enkoro. Bono manyinga taliko genda asobongo munaisaine. Abantu bali baruke nge family yawo stroke nero. Irenda. Family history. Onye kwa stroke nero seino nabona andira chego konyoraika. So kwa bunga kinyore grandfather ya unga ki accident. Kwa manyanga ninki kiagerete. So that kwa manyanga chuko irenda tuwase konyora shida mune. Tuwatebira abantu bali babwate, you know, bagutumia family planning. Tuwatebira abantu abuna abaroba wonte, you know, hormones na uchira changie kolente shida mune. Aba sa chamba wonte ko irenda muno. Because waseka na bwako nyore stroke muno kubwa wasfati. Nasiki wasa. Nasiki. Mweta basacha sababu niki nyingi. Mweta basacha ki stress mumungete. Ngakingo nyo school fees mwana agende school. Ngakingokora. Ebirenge nyako ngakingokora. Konyo na banyo abanyuli cyane mwe. Naba kakasukiza baje ko abachanya. Muri kwenda mugondo mono. Bati gukora gazi nyine no batita bangina. Tutemba ko colleagues twins nabo tokonyo nga twerendi kurwese kwende chishida mniki, you know? Yeah. Mbia mana sana daktari asubu sangana intwe asubu agari. Andege ntukende tutaraiba. COVID-19. Ono COVID-19 yanyole kaninga nkolentere stroke. Abantu bandi bali banywa bakagwena banyoka bagatu. So COVID-19 yaro nkolentere gotonya kubwatia machiko naro ntokwe. Wacho morigere konya kubwatia machiko ali ya COVID-19 buno gwete daktari gatoreseranga nabora nyoro buriro bwe stroke. Nende mbia mana sana chinga kimugane tukosangana intwe asomurubiriga Worldfit clinic chinga kitagane tukosangana Dr. Kena Moses oyogende tagotosemia iguru yo buriro bwe stroke. Daktari buriro bwe stroke kero montabo manyere mapema chibole bwa bwena nkubona bole nkubona bole korende ekero montali no borero buga asegi kegetambe chi complication sinchire chichi chi complication yera ko internet nyingi no tuatebire and chi complication yichinga tuatebire nabuwono kuba paralyzed is a complication umubiro ugobono rocho kure nsemeyemo ono umubiro wekero kure nsemeyemo wono watino yomo. You know, bintu mbili chokolekana munotakiri okora wika mubiro konyane wika, you know, both
part of the body ekolegas volonge again tukende wana twatebire complication no kushindwa kutembea kama utatembea utafanya nini simaisha takuwa ngumu abantu bandi mbali bono bakonya stroke basi nyikomere ndagira batwara difficult swallowing no mwendagira wana erega ero umuntu aginyara kumera you see there's a very bad complication twatebira mangana memory na bubu ugusinyikonyora kene gyonse ono wikimanya turi kunyonyora abana babo barigine sinema turi kunyora kende gyonse nakibaza jawo gatigete bengi gwarora abantu didi kibaza cya kane tunga kibaza cya 1000 inkoro kiranigo abandi bakayibamba mankonyore zikire bona waje kukinyora badaye kumenya alengeke bitimbe kumenya alenga asige so if you nyorenga memory yago yasarekire abongo jani nyora enko esingi 100 ngongainenga nejiri bubera kwa anota ngambya mono so memory yasareka yago emotionally bona ari uko cyandike birengerere nakinabayiga nakiyabana bane nakingo cyakokora yani kunya kwiburi emotionally kwa disturbed emotionally so what I'm saying is the thing is stroke na be kolenda ji complicated nchugo 10 obe gusembe de ridden ole ari tikitandalioka kucha konyo ole into kuna bed sores ibitondo mubero obo bigo 10 so what you are saying ngakiye nkunyareka nantonyo rure with stroke prevention is better than cure byabana sana mwanche muri yakinga kyogenda tegotobwatia nabayigo gusangana intwe imeyo morobiriga Worldfit clinic kinga kitagenda tegosanganere Dr. Kena Moses kinga kyagenda tegotoseme igoro y'uburire bwe stroke nyero mwanche muri nabwo sangana intwe liboliri yago gwetira sina mbigirika bwa screen yago elinde daktari abega gukwerenerera nabayigo nyara sinsemo cyice mitandao asensemo ya Facebook nabwo tunyagwetira Ndizi TV News Digital nabwo gasensemo ya YouTube nabwo tunyagwetira Ndizi TV News Dr. Tiandara cheki ujumbe kirega ndoche mwanchi muri na royo mo otomire ujumbe sinyinge sana akotebanga ga kidaktari kindly kora kwenera igoro yoburere bwa hepatitis na ndonte binga kingo genda for dialysis hepatitis dialysis hepatitis is a viral infection nature virus kuiguru muntu nyori hepatitis B hepatitis C so ekaro kya soire so muberogo ebinyinyi byaswasa manyinge byakikogenda bakasa kor ku liver dini lyago byakikomenyo ekaro byakire komenyese dini lyago byachaka gusalivini wono lini gusalika na lira chediri nyoro muri mubono liver cirrhosis wetere se binyinyi dini lyago lyachaka gusalika lyatwara fibrosis dini lyago lyasalika lyeknya koliye guri konya kwera nebinyi bikurunga hepatitis so hepatitis na kikwambukire so mubiri kwambukira kuri so muntu oyo muguchi so muntu ndi na be kwambukira gwetera blood transfusion unabona bali bagutumia umuntu ngatapimira blood transfusion na be kunyarekana na be gwetera so abantu bagutumia okishindani bakunya umuntu betoyo na ndoyendo kubetishindani umuntu mungawo onyonyo bwate olyondoereriwo na be gwetera so gusanga kuri mu mugondo ekero kuri mu wandu bakuri mu mugondo nyo muntu bwate hepatitis wambukiriyo ngo kirende so iguburiro bo kwambukira through fluid contamination ama blood contamination wagende so muntu si mchezo uraro watu hepatitis si mchezo bamanyete boyo lakini abange mbali kumanya gusimba bwa tuburiro bagucha kumanya kero yabere too late maybe ngogenda alenge mumbu ugoje gupimota ngana bwa hepatitis to kunya kogenda mumbu abande bacha kero bacha amaisa kira ko bayelo ali bacha ko ndanga to ndango turaranga kya maisa abere yelo to ngai yene shida yeliva
bago chiko check wanyanga na bwate hepatitis so once na aware nitakire ngatwara inyora gukora kugenda for medical check up yes kero kende daktari uburero bwa hepatitis mbobu ati bimanyerere ngiye ko ero umuntu atari kubumanya mapema mbobu ati manyerere lakini bigo cha late ekaro buna wone liver ya very damaged you know ekaro liver ya chakire gusinyuko kolegas ya eboronge nali menye bono bijya kujya kororokana so naboko nya nubwa tuburero obo utamanyiti gusa nubwa tuburero muno narora abantu bali bakuru esemo ya you know nara ntubwate clinic itelo ntumato so I used to see so many patients from Baringo bavuga tuburiro bwa hepatitis I don't know why but it was so common there na lega abosongo twanyolera abantu abange bagocho bisito bwate shide so iko burira mboro hepatitis nero ase clinic ya Worldfit ngo chimoli mwabweni buriro bwa hepatitis yes ntubwate treatment hepatitis lakini we don't want to say it is easy. It's a challenge. It's a challenge because a challenge when it comes to resources, you know, money, and lakini ntubwata marioga maya akorwa hepatitis, you know. Yeah. Mbia mana sana umwanchi umurigiriro gendete gutuma ujumbe yago Dr. Nara ukopolia nga kora kwanira igoro yoborere bwa ulcers ase clinic ya Worldfit ngo chimuri mwagwe ne borero biga bwa ulcers yes umungete nini miskerubo umwete mbya twarate abamanyiri abarigiri bamanya Worldfit into clinic getangani in the whole of East Africa togo blend medicine tokolenta mario anyagitari twanyatumie se clinic yetu twalenta mariogo akorwa sendagira twanyatumie clinic yetu twalenta mariogo akorwa semete twanyatumie se we blend medicine because we believe that every medicine never got you know a role to play so I can give minute Penye toko tumia marioga yonsu burero bwa ulcers mbutosinye uburero bwa ulcers bokolenta ne bacteria koro H pylori twatebera matuka mange bacteria ye guseke nyinye kekaro ya soile so mu burero kyagende senda kyarenta H pylori abantu narole bakoyego you know H pylori kit bakoyego kit cyo umuntu oguri uri kumwa clarithromycin ogomoprazo tinitazo amario yanko gwenyale ulcers yegwene nabaragwene lakini ani mabyo nyenyole why uburwire bacteria yekoro H pylori kwamukara kuri so muntu ndi so muntu so onye nanye bwate through fecal contamination nabona ndego soenda cyo tiri kikarega busongo ndero naragiro tiri yomba bwate ndero nanyule kiti na gwen ani mambi ngogenda nkoragera sanga ona ndenyenyole so it's only at Worldfit to bwata a very unique way of treating our ulcers what we do ekero twanyolira umuntu nabwate ulcers itokumubekera igintu gekoro kunga symbiosis life esenda yayo what is symbiosis onkonye na inchengo konye so twalenda bacteria kiri chingia twabeke esenda yago cyamenye esenda yago this friendly bacteria cyamanya go produce what we call lactic acid they produce hydrogen peroxide they produce antibiotic kind of substances even tebigo itebinyinyi bidiyo bibe so akaro bwate bacteria chingi yesenda yago the friendly bacteria probiotics chiko konya uitebinyinyi esenda yago ande kero ngora nyule yogurt yendo ligero lingo likabalenga ki live bacteria those are the bacteria we're talking about lakini chiko byo chinsi ninize esa mavera ya yogurt ni koteko konya you need to come for them ndishitoligiri tukwa daktari tukwa nerigoro yoburiro bwa ulcers naro kwa Veronica kora chensemo chichia ogembo ateba daktari kora nchengonye mbato burere bwa gonorrhea na talire asangi lakini tinda konye kana kinda konyeke ngaya kare gutarose udana se chinyagitari no burere onyole ngatuli kwegu you know the right treatment netakire you know being given good antibiotics na byo buragendera bura very resistant wanga mariogo ayokunyu kinga gitu sembo bembo gwene sinyagitari yitu what you do you come
tutaitibu tutakuwa sawa. Vyema sana daktari, ndoche chi ujumbe nechi nyinge chire lakini ndoche nga ebiro byito bya tonyorire etwari gukwanira igoro y'uburere bwa stroke into ikasti complications. Daktari ndeto tweresera se clinic gya Worldfit kare kumwanya ro muntu nabwata uburere bwa stroke na kimoko bogwenya. Bono, a stroke is an emergency. It is an emergency, you know, a medical emergency. And you can go stroke. I want to come to Nyagitari and Berembari. So the Lekere Nyagitari, or in Gorigo. Work was an X-ray, you know, now I go get CT scan, Warangan Kikia Korekaniri. So there's so many interventions that take place in Nyagitari. For instance, Abura Nyolenga. Baroda manyi vera mange mono okolo evacuation, you know. Lakini mono stroke ekerobanyo assessment ya koliro abantu ngube kwa physiotherapy banya gukora physio nyolenka gusabanya gukora physio nyolese Nyagitari. Lakini mono tyankoroki abandi bayigumuna twatebire onye bakonyoranga namanyi ngakire kugandaga ali umate bintu mbirandi biralente stroke. For instance, amanyinga agandire nsali clot ya chile ya block injira yawe ya manyinga. So na wako kwa blood thinners. So what I'm saying, what I'm trying to say, itategemea daktari ameona nini ambaye ni muhimu kwako wakati. They make sure that you're breathing well, you know, you are well hydrated. Obahigiringa kifagwante gukora. Lakini bono to repair, you know, the neurons which are very damaged. In the hospital setup, you know, tindara marioga gutumeka monesa ku repair neurons. Lakini se Nyagitari itontobuata mariogo aku repair neurons. Ntobuata na woni ligo likorunga neurazone. You know, the neurazone ilibuate, you know, ebintu biribigo chibo feed yo bongo bwago. Ntomanyetenga obongo bweto more than 70% na mafuta. So amafuta yanga kiturakwe, you know, abongo bwago chaka ko repair bwango. Twakwa ngendo ikoro kunga aquamarine 3. The aquamarine 3 toko rusense ya Norway na beko ekogaro bongo bwago bwakoraki bwachaka ko repair, you know, bwango. Ntobwata marioga ali yakuri kinaf nini we have so many ntobwata marioga mangi lakini you have also to know that thing oburere we stroke tali buko wena once magana lenga ngora wenda wanga bono ma na chakire kurambura lakini kintara wenda iga no we komanyenga tuliko wena litukerimu na we go take you know some time and then go advise during nutritional what you're supposed to do so that you know we ro wena lakini do basago takanga buwena muna pain kwa pain killer. It takes some time to uwena buriro buri muna twatebire miskeru muna tokandira goteba the best scenario na kitura kole ntonyole stroke onye kubwata marwira atwatebire risk factors na kyogo cha Nyagitari tunyale go koroki you know to chikonyole shide nga tukubwate pressure nchituko weni pressure onye kubwate sukari, you know, all these things in Nyagitari we see what we can do. Mbi mono sana daktari ekiagera nga ebiro bitu byatonyorire ente tote yo mwancho mulianga ye clinic kyao kegotoka elinde babibagotalira gali. Asante sana Miss Kerubu. Twakuwa niriwe ya stroke andi twatebire stroke ne shide sumbweta abantu mono abantu babwate se jami toirende ndose konyora murire munaya tokonyora. Kriiteria nenda daktari Moses Kena Onsarigo ngurwa se Nyagitari ya Worldfit Health Centers tubwate branch gali umuchi o Karatina tubwate Nyagitari okoro ku Munyoki no agotoka tubwate branch umuchi Eldoret no tubwatalan iga Bosongo nichenko toka Bosongo miskerubu Bosongo iga no tubwate clinic yete se nyumba ya Uru Plaza bali batama yeti Uru Plaza eregali ese market ya Bosongo Marigit so ugocha gwikire Marigit yali saba konye chibucheri chichire ali stage enkoro ya Kisumu ese yarenge nabokoro nyombe bwatama koba matambe Uru Plaza Osoime ochiba kegoroba ya gatatu kerwo ikire goroba ya gatatu igelie room room 307 307A
no konyora ncho konyora misikeru nangenda gukwana so ekero gocha manyanga nincho konyoro onye turanyora nche gotura ikeso bisiane gutoka na bura ngakire ngagochigosira na to receive namba yani simnere ngokwa 0722 24 5763 0722 24 5763 biamona sogutiri biamona sano manchu mulira sokobwatia omorobiriga sa Henry Ayora kora chinsemo chichia Baraton University no akabwatiri omorobirio elija makoli kora chinsemo chirichia kera ngoteba biamona sana singe nchukua bere gukubwatia omorobirio nechu yabo basi kora chinsemo chichia bo sansa biamona sana na bali bonsi mwabo mukubwatia omorobiriga koruoga chagete go ikabone gato ikiro mwali ngobere nilingambia mono sana na bwiga daktari biamona sana asogo tarire studio yeto kira Jumamosi erinde gotosemia amange nyuro mwanchi muligiriria omorobiri yari gokocha kira ritkoria Jumamosi chinsa ibere chamaroba go ikabone gabna toikire omoiri go gwatoma ujumbe yage mapema erinde daktari onyara kobaga koirene na bwigo nyogotete tukwanero borire bonde weekend tomo ujumbe yago erinde na intutu yaliganire erinde tochiko kwanera mwanchi mulinyara chinsa machiche mitandao sensema ya Facebook na bago tunyagwetera Ndizi TV News Digital na bwiga sensema ya YouTube na bago tunyagwetera Ndizi TV News iretere ne Frida Kerubo goika weekend na rotomirane tokwane amange. Asante sana daktari. Asante, karibu.